abeje ba Kashenyi Secondary School bari kurabira umubina byabo bahayine omukwiruka okurekera no kuguruka batyo basingwa ba senior ya katano bakuratwa aba senior ya mukaga. Mark Basa Kankwasa umutelechi w'empakezi najaragwe bishaye bingi na vugira memotoka nendijo mirimo ekiri kubishisha kushange cyane bavugira mu boda boda uri kwenda kwega kuvuga imotoka ni mwali kuvugira abalisa ni mwe bali kulisa uri kwenda kutere bisinde ni mwali so even na wano wiruka mu ningo likuzaniramo kiri ize kutunga injali n'abantu binje batungira injali. Reverend Ivan Mwongera Headmaster wa Kashenyi Secondary School nagirangu ebishaye byingi tibyine bihoroni obuju bwo kuhinduriramu emyenda nengashi dressing rooms na mnonga nkabishiki. Cyo kubanzana na kigambire necha inadequate funding. Ekinde cya kabiri obundi baba bari mu sports activities ahigroko mu district levels mu national levels obundi orashanga for example nka stadiums zibarabaza kuzaniramo obundi bashanga zitine enough facilities nk'ebisheshero obundi nkaza toilets azecho obundi kituma planned activities zitagenda jembwe nutobetwe nangu tushabe authorities abari in positions of leadership habwa districts, because those places that we usually go to nko Kagashe playground nko stadium ebishahe byo biramanywa okujangu leaders abali responsible okugeza okuteka yo facilities eziretengwa. Clear Tracy amanya umzani w'ompira nagirangu nakunda mpira mnonga ahabwo mugisha go kwaturwaho mu kushoma omashomero marungi konkibura rye byo kuzanisa kiriye kizibu mnonga. Kwechera kumishomero ryo muzira tabatse kabiri talent yawo ishomero ryo kumawa involved talent yawo kumishomero byaha nimbagandara ayemezano uburu muzire we na ino kusupporting umwana we umuto murgemezano akuba nebe tuyamba munonga kandi biyamba n'abazira akuraga gasha kwa Smart Robert Mugabe.